Ajmo, curke! Ajde! Grgu poznam već 15 godina. Sjećam se prvog dana kad smo se upoznali. Već tada kad je došla ispred naše zgrade, igrali smo graničara. Ja sam pitala prijateljicu da li je ovo muško ili žensko. Rekla je žensko je, ali meni se na prvi pogled odmah činilo muško. Sprijateljili smo se, od tada se stalno družimo. Prije 4 godine mi je rekao da želi promijeniti spol, što me nije uopće šokiralo. Samo sam čekala kad će mi to reći, pretpostavljala sam da će biti. I drago mi je zbog njega kad su mu to odobrili. Međutim, sada me isto već koliko se čeka na to da počne primat hormone. Ajmo! Ove godine mi je rekao kao da je to sve odobreno, da mi novogodišnja odluka bude da mu se počnemo vraćati u muškom rodu. Što je na početku bilo malo čudno, pošto već 15 godina stalno u ženskom. Ali od prvog, evo, krenula sam, evo to je bilo zbunjujuće. Nisam znala više kome da sam vraćao u muškom rodu. Ali i dalje je Grga, evo sad se polako privikavam na Aksel, pošto mi je to isto malo teško promijeniti ime. Ali od sad pa nadalje obraćamo se u muškom rodu. U obradi i pripremi radi promjene spola. Učinjena obrada u skladu sa dijagnozom i zaključuje se da po prispjeću nalaza koji još nedostaju će se početi sa hormonalnom terapijom. Dijagnoza disfunkcio identitatis sexualis, terapija i preporuke bit će naknadno obavješteno. Psihijatar u Zagrebu mi je odobrio proces promjene spola. Znači rekao je da će to sve ići uredno, da nema problema, čak me upoznao sa plastičnim kirurgom, upoznao me sa endokrinologom, upoznali su me tamo sa svime, znači vadili su mi krv u Zagrebu, radili su mi kontrole, sve živo su mi radili, ali to je samo na tome ostalo. Iz Zagreba su me prebacili za Rijeku, pošto mi je bliže radi putnih troškova jer sam ja iz Pule. I sad u Rijeci je došlo do zastoja. A zašto? Nemam pojma. Zato ne znaju šta bi sami sa sobom, kao li samo. Eto. Nešto mi se desilo prije neki dana. Pričao sam s nekom malom i riba kuš, došli smo na tu temu menstruacije, kuš. I sad pričali smo o tome i govoriti ona meni, kako pitala, znaš, moram te pitati nešto, kao, jesi li imao ti kad menzis? I ja govorim, pa znaš, kad sam bio mali imao sam, kuš, ali u zadnje vrijeme više nemam. I onda smo, kuš, došli na tu temu, kako je to zapravo, kuš, banalno i smiješno, kuš. Kako sad pričam, evo te, kuš, ko muškaraca imao sam menzis, a sad nemam baš šoko i kuš. Ajde, vidimo se, čujemo se, ajde, čao. Pametno glavu. Da, kad ne idu u noge, ja. Ajde, čao. Kao djevojčica se zvala Anđela, a cijeli nje život kao djevojčice, u stvari je bio kao i dečko. Nekako se to sve miješalo. Kao curica je bila preslatka, stvarno, mazna uvijek, volila je jako čitati, pričati sa mnom, da je objašnjavam uvijek puno o svemu. Dok jedan dan je išla na neki izlet sa razredom, mislim da je bila 4. nisam točno sigurna, tada je pobijedila kao mister. Birali smo emisije mistera. Mister je bila Anđela koja se predstavila kao dečko, ali to niko nije shvatio, kako smo se smijeli.
najdečko 4. razreda je u stvari bila djevojčica. Što imam i slike, evo to sam ja, kao mistik bjelolasice, evo tu sam isto, i ovdje evo. Smo sve, ne znam, nismo pridavali puno važnosti tome i gledali smo je kao normalnu djevojčicu, kao sva druga djeca što su i cure njenih uzrasta. Bilo jedan Božić, pošto je njen običaj, mislim da je bilo prije 5 godina, da uvijek ona donese božićnu zvijezdu za na stol. Ona je donesla i onda me zamolila kao da sjednemo skupa u dnevni boravak na krevet. Ima nešto važno da mu kažem. Mislila sam možda nešto u vezi škole, onda išla još u školu i sve, međutim. Prvo mi je rekla ovako, legla je meni na krivo i je rekla mama mazi me po kosi, jer to jako voli da se mazi po kosi i da leđe. Ja sam je mazila po kosi i ona mi je rekla na to, znaš, molim te samo kad ti budem ovo rekla, sad mi krenu malo ne suze na oči, nemoj me manje voljeti. Ja sam rekla što se desilo, ostala sam šokirana jer ona je jako divno dijete, bila i u školi i sada, puno pažnje posvećuje i meni i moj maloj djeci, stvarno je prekrasna. Rekla mi je, znaš mama, ja razmišljam, i ne da razmišljam, ja to želim, da postane muško. Ja sam sam pogledala, ostala sam zaista i bez teksta, nekako sam se, ne znam, ostala sam šokirana, iskreno rečeno. Ja sam rekla, kako to misliš želim da postane muško? I onda mi je počela pričati, ja se ne osjećam dobro ovako, ja nisam zadovoljna svojim izgledom, to nisam ja. Dosta! Evo, Ali mama je sjedi. Suza, ti si mogla... Mama, gdje ti sjedi? Evo ovdje. Ajde, dobar tek. Hvala, kodi. Hvala te mođe. A od djetinjstva u biti sam uvijek igrao mušku ulogu. Kad bi se igrali mama i tate, ja bi bio tata. Uvijek sam se igrao sa vrtićima. Babi kad sam lomio noge da mi budu oni šarif cigare i tako. Od uvijek sam više išao na tu neku mušku stranu. Ženski su igrali elastik i to ja bi igrao klitira. I tako da naravno, ne znam, uvijek, od malena sam. U biti od malena mi se sviđaju cure, pa sam mislila da je to neki poremećaj, ali u biti ono, nije. Šta ima još s tobom, s hormonima i to, čekaš još ili... A još sam dan na čekanju, zvao sam ih, stalno ih zovem, svakih 2 tjedna ih zovem u Rijeku. Jednostavno kažu da ih zovem kasnije, zove kasnije i sad zadnji put su mi rekli da ih zovem poslije Nove godine. Tako da sam još uvijek na čekanju. Zapelo je. Kod endokrinologa, ne znaju šta dalje, koje hormone da mi daju. I onda ono, ja mislim da sam ja prvi slučaj, kužiš tu pa onda da nemaju pojma ništa. Zato, da. Tako da ono, naša napredna medicina. Prijateljica, kući si, samo šutiš. Šta da pričam, šuti dosta mi više sezoni govorim bio. Ono ti koristiš. Nešto si mi ozbiljno. Jedno čekam sutra. Recite čefice. Pa šta da kako? Pa kako, šta bi voljela? Ti do nje u krevetu, to. Gdje bi tvoje cvice meni? Krevet pored tebe i kod tebi. Odmah meni daj. Da je moguće bez beda. A ja ostajem Dulica. Vi ne mijenjate ime. Ne Dulica. Zvali bi je Ciconjeva. Da.
Evo je grlo bude, Axl Rose. Axel sam Axel. Axl. Rose, da, to sam posto saznao da se zove Rose. Pa slušaj, kad ti promijeniš ovaj spol, ćeš ti počet mutirat možda. Da, sve. Jel da? Da, hormoni. Evo vidiš. I dobit ću i bradu i brkove, bit ću u hrani. Nisam sad. Evo me Burke. Ne, uđi. Katarina dolazi vamo. Gdje, si se sakrila? Da, Kati! Gdje si sakrila? tamo vidiš. Katarina dolazi. Kati, tu, zašto ti je bilo se sakačili? Ej, da je, pa ti si iša. Vidi, ja si. Opa, Miki, to ti je nova. Idi tamo u sobu stavi. Dobila sam 5,3. I 5,3 si dobila. A ja sam 4,5. Bravo. Neki se odluka. Pa šta da budem u pidžami ili zašto sam se obukao? Moramo zadaće napisati do tada. Da, vidi, Michael Jackson i Breakdance. Dobar dan, trebala bi mi doktorica Željka Crnčević. I ja sam, da, nisam iz Poreča nego iz Pule. Zanima me samo da li je došlo šta za te hormone, da li je gotovo onaj nalaz i to. Da, je, Grlić. Može, ajde, molim vas. Dobro, znači to je za 2 tjedna. Dobro, razumijem. I znači onda bi nalaz trebao biti gotov i počeli bi s hormonima. Ok, u redu. Molim vas, da, samo i recite, da. Eto, hvala vam puno, hvala, doviđenja. Opet ništa. Moću. Da, to je to, imam to pravo isto kao pacijent, znam. Okej. Da. Okej, to je to, može. Okej, može to reći. Da, zadnji put mi je napisala da će mi dati terapiju, znači to je to sad. Ajde, čao. Uglavnom, fakt, to je to, dala mi je hormone. Moja doktorica će mi dati, sutra idem kod nje i to je to. Ej, imam potpuno dobro mjesto. To je to, dobro mislim. Aj! Kuliš, to je to. Idem sutra kod Dimeničke da mi ona daje i gotovo, to je to. Tako da ono, kuliš. Lijevo te, da, baš sam tisni. Da, to je to, odmah je sunce izašlo i kiša do sad padala. Svi smo ludi, sve je sad ljepše. Baš je to. Idemo sad na pivo negdje proslaviti, to je to. Kad idemo kući ćemo slaviti. Češ javiti ti tamo tati. Ajde. Dobro, ajde, čao. 6.5. Terapija i preporuka. Preporuča započeti sa predviđenom terapijom Nebido ampula prema uputama. Kontrola 1.7.2013. Sretan rođendan
Uglavnom, dobio sam hormone to u 5. mjesecu. Znači, crveno-bijelo pisalo mi je da sam dobio taj Nobido hormon, znači trebao sam samo ići uzet. Međutim, kad sam došao kod doktorice opće prakse, znači mi je rekla da mi ga ona ne može prepisati, da se ona boji, da ja nju ne bi tužio i ne znam ja šta sve, ne. Da nema na osnovu čega mi to prepisat, a meni je to prepisala ona endokrinologica iz Rijeke. Znači, nemam pojma, sad sam na čekanju. Rekla mi je da moram poslati u ministarstvo, znači zamolbu, da ona meni prepiše taj lijek koji ja plaćam, znači ne plaćam ona. Ja bi ga sam sebi platio, ona mi treba dati samo uputnicu da ja to mogu podignuti. Međutim, ona mi neće dati ni uputnicu ni ništa i sad sam na čekanju, sad ne znam šta dalje da radim. Sad ću ići opet u Rijeku u 10. mjesecu. Idem u Rijeku i pitat ću ih da li mi mogu kako pomoći, ako mi ne mogu pomoći, gledat ću da sve samo radim i to je to. Pa zadnjih 2 godine evo iščekujemo stvarno te hormone i bili smo presretni, mislili smo da će ih dobiti i meni je jako bilo žao kad ih nije dobila, jer vidjela sam je nesretnu, tužnu, počela je jako plakati, obratila mi se kao mama, molim te pusti me na miru, a svaki roditelj pa tako ne zna šta da dijete napravi, uvijek misliš pomoći ću mu, međutim bila sam nemoćna u tom slučaju i nisam je pomogla jer nisam mogla. Nisam vidjela način na koji joj mogu pomoći, a opet me srce bolilo gledajući u sobi kako plače. Znači, teško mi je, a ne mogu ništa poduzeti. Da bismo, eto, nakon par tjedana se raspitali gdje, šta, kako. I uspjeli smo i sad stvarno to iščekivanje i ja, i djeca, a ona, ne znam, on ne znam kako, i uopšte izdržava sve ovo jer vidim da je sretna u jednu ruku. U jednu ruku mislim da jedva čeka da se to sve završi i da bude ono što ona želi. Uopće se ne bojim operacije, znači nije me strah ničega, jedva čekam otići, znači uvijek mi je sam bio zaspati kao žena i probuditi se kao muškarac, tako da mislim da jedva čekam, ne bojim se uopće ničega, znam da će biti bolovi jako teški i da će dugo trajati oporavak, ali to je ono što želim od uvijek, tako da se ne bojim ničega.